Vawiin ka phir te hi salamale sarani hi sota an ha appointment kan kaldona chuan keipo kan no fathum hianin I kan braces ha telema braces appointment kan kaldona mo kan braces hi kan no fali kan no fathumin sarai po ain ang vaka chuan hey Vawiin kan appointment kan kalna tur hi kan braces appointment kalna tur hi chu ahla ve de uhle kamo kan ina tang hian I enken ilama nia kan omna hi urban delania abai aveng ang lota kaldo wangwang hi ngai ve mini somni panga kalania kan tlan wangwang don ni hi Hello, go faster. go faster oi ha 80 speed limit nito at chaklut to kalom speed limit samriatin katlan mo to hi chak to ta kani hai ai chak chu chilo police min manang accident te wala chilo understand chuan kan exit na tur hi 135 ania okay ania khanin jung khat kan exit na tur kha tlan pel to ha tlan pel chu chilo takani chilo takka kwal pha shep pa chilo to khok ni kan tlai pha kan talma tum bera ka exit ka ila bangin exit ka kal pela bangin kan tlai pha le de rat ti chuan tuna hei kan braces kan englo na hi chu tuna kan kalna tur hi aming A1 ni hi oi maklut tuk kan la ka han lak lo pa ti don nge kan tlai reng la kan khol reng la kan ko hi kemin kan ron tlai don mini somin kan tlai don ti angai le mai the ni hi kemin kan tlai le de wang ma se min shi tiam be a lat be de ule kan in lat be de ule ka bang hianin min lo shi tiam be min lo ma be mo đi thúc với nền xây liang Cứ hello. anh đi chùa rèn rèn thì cần sống cái số cho anh tiếng cái sẽ lâu hết tiếng Cứ hello. chủ rèn rèn in này lâu nè mà Mo? sẽ rèn rèn in này lâu nè chứ để út ra nó thôi Ôi em lâu. cái số cho khoa nên cái sẽ lâu hết tiếng Just you sometimes answer cứ hello đó. anh đi tập cho chuối tốc ập cái nó sắp Proceed 2 miles to get 35 south. lại hay cần chăng chia cần trái lâu chia nè amon ma na vel te po hinwa masin hey kadwat te han kal real mai What's the patient's name? TikTok Okay, Jessica, replace the upper A chain again. Make it
working for this time. Right now. I'm gonna give you that referral to get the surgery done, okay? Excuse me. The gum surgery, remember? The space opened up last time? So you have to do the frenectomy. Did you do it once? No. So remember, the space opens up soon as I take the force away. So they'll have to cut excess gum here. There is gum that is bunching up there. So they have to cut it. And then the space will stay closed after I remove the force. Alright? I'm going to generate a referral. And you have to go see an oral surgeon or a gum specialist. Either way. Okay? Eh? Salami hihayin ang laudan eh. Here's two of them. You're eating this amount, and always have it, okay? You're sleeping too. You're good. Thank you. Alright, Mom. Yeah? So today she's going up to a thicker wire. And then at her next appointment, we will bond. Open, honey. Cái cho cắn dấu. Lê, hay cắn dấu ta. Lê, hay cắn dấu ta. Tuần chú. Cắn rây lầu thịt cộp mấy. Rây chú rây lầu thịt ta cắn. Thì cắn là thang này bốc cao. Ha, luôn ô lá. New braces color connector. Show me. New. Wow, like me. Di ba? Eh. Ano na nga ba? Ha. Come on po. Same ang. Mga tayo ng kalchat. Iten tang. Ni ro in hati lang turun tihan. Na diwin tiro na sa diwin. Chuchu. Oh my gosh. Jadi tiro. Saro ni 2 3 na diwin la. 1 2 3. Ano, braces ka doon ako ka. Niya. Kasi ka ningay. Ôi, versus cái đồ lỗ bồi thạc à. Bồi thạc lỗ in versus thì mà ăn mặn tàu gì à. How much niya? 8,200 mặn đấy nhỉ mà. Cho vàng cho nên in muam in cả à hiện in $8,200 in muam. Api ti paisa India paisa phe chon mo atam lu tuk In 2 miles, turn right to Southwest State e zange ka chia lo mo anni paisa phe chonin tam takani